Melahang malu melajar bangsa kentawan pedang lemah pang tusing elah pang tusing campa pang tusing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sedre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara bang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung sedre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat bicara singkan tipe subodoga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise pang tusing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sedre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat bicara bang singkan tipe super duga
negati pengulun setre ngundang sekale skala melahan mantra pelikat puncarang singkan di pesubodokan. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging ngejani geri kulian keadaan jiwa dagang meronta besu dagangan mobil nepidan sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani geri kulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadaknya ekonomi nebuin normal
jalan ke salon pulang buin perawatan. Rasa bangga dikana hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Konde kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebu kekekini ngurupan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Nirembeyan tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Konde kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebu kekekini sing ngidang ngurupan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Nirembe
yen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Oke nah, ajak lemon bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah ya, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merana corona mesliweran moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan Oyong gen cuma meken tesengi dan makan nanging yen pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke hidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen tak lukuh pangkyang ngawur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke hidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban
Bang tiang naur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana tadi utang? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak. Kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayak ini urusan. Depan kayaknya utangnya semuanya bayar. Jalan mani Kayak ini urusan Bang. Saudara, seiring perpanjangan Senin malam, pemerintah Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, dengan jejak ila pasti kau juan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Ening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, dengan jejak ila pasti kau juan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang
undang Degen undang mantan Kanten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupati ne undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan Singkal selamane Kal ngidang kebang Hubungan terlarang Beli jadi beli Ada nengelahang adi Sampunlah pasangan raga Dua dipertemukan nanging Sing saling gelahan Seton dene sakit Nilakara sayang Ade nang mangkin Jumunin ang sapang Biaston liu kenangan Nekal stata ingatan Bangten sakit keras sayang Ngaden jani pegatan harus ngidang move on Ngengsapang dewek beli Biaston beli nawang adino sayang Beli harus masih move on Ngengsapang ragan adi Sebet ne kerasayang Suksema adi sampun singgah Niasen aten beline Kal simpan beli Cerita manis niki Kal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan Bangten sakit keras sayang ngaden jani
datang. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepoken nyame brayane di bale dangin. Rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe. Sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan bugase adi meurep simpati rumu beliken ragan adi. Di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangeleng kakal nyirama layon adi belilan pianake nyaku panglima Jembangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi. Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo
adi meurip sing pati lungo beli kendagan adi di pesirapane beli nyangkutan ayong adi sing tahen belilan kana kenya ku pangiman nyambang cepat pemargin adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen idayan pramakawi katrima ring sisen idaya pramekawi. Udyang tusing si malu ngoraheng seton den blingelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan terus kane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kas teriraga dan itu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing lega terus nane jani tanam apang tu sing adi antakan tuting subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati
mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh, Raman adi sing rela adi nyerah. Yaston lega sing laga tresnane jani tanam, apang tu sing adi alpakan. Tutin subah kena ramah, Uliang kasta iraga yani tu sing jodoh, Raman adi sing rela adi nyerah. Yaston lega sing laga tresnane jani tanam, apang tu sing adi alpakan. Tutin subah kena ramah. Ulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lampah itu Aksamo tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau serado lampak laskan mungkin suwe kelawan baki mangke unang po itu menadi jan panggul mandiku mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden
den karuan demenin bertare Nesu jadi kesenengan Boyo ulian niring pikayunan Apa sujati ne tolik Muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengki Lugre ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aim kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkaman
lan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala ruwe
tugas pidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buenlah sayang beli kerasetan si teadi campuran dewek beli nyakitin adik jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan ne jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan